Salam Ali. Kako je šao? Što ba? Evo donesmo te hranu. Eto, vode mi nasuvano disa. I ja da se napijem vode, to sve prosuva. Nema nikoga. Šta, nemaš na noge? Ne mere na noge i ruke. Ovdje je koroma. I eto, odno budoloma. I sama živiš ovdje, jel? Sama. Nemaš nikoga? Nema, čovjek mi umro od tumora. Sin mi poginuo u Točoku na... Na ratištu? Na ratištu. Na Birjalićima, tam je jugoput. I nemaš nikoga? Nikoga. I šta ti znači, pomogli li to? Ali pomogli li tebe šta je ovo što donesemo mi? Pomogni, dobro, pomogni. A znaš ti meni? Ne znaš? Ne. Dževad? Koji te ovdje? Ne sjećaš se? Moj donator. Ja? Ljubim te u srca da te poljubim. Što mi se onda nisi javio kad si dolazio? Pa nisam mogu dolaziti, nisam imao vremena. Bilo si meni kažu. Nisam imao vremena, ja sad došao. Ja? A meni kažu, bilo si, nisam stio da javiš kad su kreveta dovukli. Nisam, ja sad prvi put došao ovdje. Došao te obiđe malo. 100 godina živio, zašto god prihvatio, sve su zlato stvaralo. I ti ako Bog da ozdraviš nam da prohodaš. Ne merem ovo, eto, nestalo možda da mi uzme ljekova, nestalo mi, ne imam ništa mi nestalo, sve prazno. A ko će ti kupiti ljekove? Ova Visa, bratišna, Aha. ona me svaki drugi dan ima od 5 mjeseci dijete, a ona mene vuče, u hitnu vuče, pa mi ne mogu bojako, udaraju me, popucao me, sve me popucao u domu. I neće više da na Ivaku šalju me hitnu. Ja? Iz hitne ne smiju, šalju me tamo u onu staru, prije što je bila bolnica. I udaraju im ovdje ovako u vene. Ne mere pucao. A nisi me poznala, a? Nisam. Jesi. Tamo mi furna se upatovala, tamo i... Pa, Letično samo god kahu. pa dovoljno, sad kafu skuhaš, evo imaš da jedeš i to je to, ne možeš ni kuhati. Dobra je hrana. A trudimo se da budeš što bolja. Nemoj. Ništa šahom, mi moramo ići dalje. Hajde. Eto, došao sam to obiđem, Neka pa vidimo se se opet opet tako bude. bude, Ej, hajde. Hajde. Da bude da što god prihvatio, sve su zlato stvoreno. Hvala. Žena ti zdrava bila i djeca.